Pom bensin Bumi Ayu. Di sini pom bensin Bumi Ayu, Jalan Baru, jurusan Jakarta Tegal. Senin 15 Desember 2008. Ini nenek belanja di minimarket pom bensin Bumi Ayu. Senin 15 Desember 2008. Pulang dari Ngawi, Jawa Timur, Pak D. Said meninggal. Kayak apa sih, Por? Dolan mereka ya, Gus? Nggih, Pak. Kasih anu niki.